Welcome to my YouTube channel Sarlonkiri B. If you are for the first time, please don't forget to subscribe and give one like to this video. Non dua video abang diri na bakam nang letum down payment by lama terus nang letum down payment by nang letum and putih nang letum sama nang letum EMI gitu ya terus nang letum account banking transfer kan deh check your network. I can use check your little promo for long number the penalty to hero fincrop for linking puno kila dito sa PEMI for very non so interface lang po kinon select type sebagai loan account number CP non ni dari field ke di non da loan account number topo nanti lo pilih tinggi dak ntar capture code tok lo nompo halada na so capture code tok nompo atau dari pi ini yang topo kena ni memang sudah long tik nompo cái là cái submit được qua chúng ta bằng cái này chỉ có ăn gì pi gì mà kami select na po nandun cái labor prayer po kanili chikuyon ni pamat chipig po process na po okay dahil UPI itong pima mante scan and net banking man wallet man the card man maybe non ke UPI si use mo the UPI kasi many people install UPI application ke dotang UPI pendak paper kena option apa successful lah kinon lang kan download receipt nampo download lagi bang sa PDF file bang ini ako line hero dealer tuman ini send upload po nanti kuma sila finance receipt ke receipt ba 8 CP po dalam video lah mesin dengan itu light screen dan penang itu ban akhirnya update nama itu masuk video kan pada dependent light sehingga mempercepat antara one moment
Đâu si video lang misen paten itu like isi pita pen share ita pen channel kimi lang putang tenang subscribe ita kasi video lang misen pate laan halo tangte mo phoi ka prele chetong thulona karlom kurun tu